kuri wowe nawe ari ugisha kuri Heritage TV nawe ndaguhaye ikaze ndakwizeza yuko tutakudeseva mu kiganiro Himbaza cuno munsi uraza kuryoherwa ikiganiro Himbaza cuno munsi kirampe special gute cyane cyane umutumire twatumiye mu kiganiro Himbaza ndakwinginze from ntumusibe uhava umubona urabona numutumire adasanzwe numutumire atabona ariko avuza gitaha aririmba ninde uraza kumwibonera rero icyo ndagusaba gusa ubandanye dukurikirana hamambwene Himbaza apa yuko haza kuza umutumire wa grave murashaka kwandika ubutumwa bwanyu tukabasomera ubwo butumwa kandi tukabana indirimbo mwasavye hama mubandanye muryoherwa ikiniro kwizera nuko wewe wumva umengo uraremerewe cyangwa urarushe ndakwizeza yuko uza kuruhuka bice kuri televiziyo Heritage kandi uza kugira weekend nziza na televiziyo Heritage mu mwanya rero tuce tugaruka mubandanye mudukurikirana kandi mubandanye muryoherwa n'ikiganiro Himbaza. I will lift your name up high cause I believe. Here I come for your mercy and your grace, oh Lord. I believe and I worship you. You're the one that I will serve. I will lift your name up high cause I believe. My God, I thank you. Lord, I thank you. My Lord, I thank you. Lord, I thank you. I praise your name. You're worthy to be praised. I call on you. I worship you. You're my Lord, my God, and you're my Savior. I lift your name up high, Hosanna, yes, you are my King. You are the lover of my soul. I am redeemed from death to life. By your grace I live to see another day. My God, I thank you. I thank my Lord, I thank you. I thank, I praise your name. You're worthy to be praised. I call on you. I worship you. You're my Lord, my God, and you're my Savior. My God, I thank you. My God, I thank you. My Lord, I thank you. I praise your name. You're worthy to be praised. Call on you. I worship you. You're my Lord, my God, and you're my Savior. You're the Lord, my God, and you're my Savior. You're the Lord, my God, and you're my Savior. You're the Lord, my God, and you're my Savior. Wa mutumire nababwira rero ari special n'uyuye amumona bucyaye ni wa grave none ga urababona bajya urababona okay urabona basi urambona ibyo ndagira Yego. ndiko ngira gute Oya ndakubona gusa. uri si kumbona Ni ndakubona. nambaye gute Urambaye irabura ku maboko mengari akanukera. hama ndiko ngira gute gute Ni oya wana kumbona. ntumbona okay nko nababwiye rero umutumire wacu yitwa Jean Bosco Bizimana akaba atabona ariko ari umuririmbyi kandi avuza gitari d'une manière spéciale vraiment gito nabwiye ko ari nuwa grave umutumire wacu hinge muce mubona none ga Jean Bosco Bizimana Yego. nshaka wanze utubwire kwanza gatoya kuki bakwise Bizimana bega Yewe banyise Bizimana kubera navutse batazi ingene nzobaho. Batazi ingene bizogenda ko mujyango wacu ntabwo bari bamenyere kwakira umuntu afise ingorane z'amaso. Baca bariyumvira ingene nzobaho buzima bwanje bo bari bazi kubaho ko ari amaso.
yeah ariko hari nyo kuno yavuze ati Bizimana ingena zobaho umva wewe bati yashuye umuntu n'Ibizimana nyene Imana yenye nizo mugira niyo yo none wavuki he ga Jean Bosco bo neza na neza sinzi ariko nabonye ntuza wavuki nakuze na ciye ubwenge mbona ndahanu bita mu Kamenge ariko ntuzine oya sinzi neza narabuze umuco kuri cyo kintu byagende gutukora umuco bo bivanye n'ubusamari bw'abavyeyi sinigeze ndonka umuco na mama ntigeze mu muco kwe kutabajije papa mbo ntawezi neza ndabubajije ambye ati mumbaze nyoko babaza mama wawe none ntimwakuranye na papa na mama byagenze gute oya apria y'imyaka 8 naciye mvana nabo hanyuma sanza mu kigo cy'abatabona hano bita kwa Johnson kuva icyo gihe sansuye kubana nabo kuvuga mvuyeyo ngiye mu vacances naba nko mu ba mama wacu kwa nyokuru cyane nkaba wahoze ari mugenzi wa mama gutyo none nimba atari banga byanginze gute kwere uveho muhira bo bagiye baranterekerana bamwe ati arakuze umutwara kwase abandi atoya se ntaho numwe muzi neza bo byagiye biragenda uko nyene sinagenda kwera vacances wasanga vacances dayikoreye kwa nyokuru yindi nkayikorera kwa naka yindi nkayikorera kwa naka nico gituma nta banye nabo cyane none byagenze gute kura ubume byagenze gute bo navukanye akagorane gatoya bambwira hari muri 93 banjana kuri Kare bangira operation barambwiye ko aca nakantu gaca gakira bamaze kugira operation intambara iratangura muri iryo joro nyene urumva condition ntabwo nabaye ndazikurikiza neza bica birononekara gose ntwagerageje yuko no kwa muganga après naragerageje mbere nagenda bura bankurikirana kubera abavyeyi bamaze gutandukana ntibari bagihuza nta numwe ari bwankurikirana nta numwe ari kunkurikirana bice biragira cyagenda birapfa nyine completement ariko naco bitwaye kizima ko bitegitanye neza bra makosa kose oya naco bitwaye ni bon tout Bizimana wow none ka nashaka uturimbe wasakarimbo kamwe uturimbe akarimbo kamwe ikora iweke yuko naho ukubita impact ndashiye kurimba akarimbo ntewiteka no kuba hano yes nakarimbo kanyubaka gose amen ngo Yesu ntewiteka no kuba hano hano mu bwiza bwawe avana murakazi Yesu ntewiteka yo kuba hano mu bwiza bwawe aha niho wageneye kwibera mu bwiza bwawe mana kandi mwami wanje newiteka ro kuba iruhande yawe nagufise nobuwande no kuvako naja wewe nyene neza cyane gose Jean Bosco Imana igwezageye cyane kabisa none ga Bosco mwije kuri none ntibishika kwera umva uratse kuririmba neza hama ariko kabuhumye ntibishika ukajya umuhari Imana bati none gabashi yabaje ntibishika none niyumvira yo kuyo ntagize akakantu ivyumviro byari kumfata cyane kubera akakantu Imana yashize muri jewe kamanagura ivyumviro bituma hageze muri yo ka yo kuvyumvira biraza ariko agaca kabikuramwo bigenda gute naka gatari bigenda gute ndavyumvira ndavyumvira ati nk'ubu iyo mbonye mume ngo biranse gose mbozi yonja niyomva
afite ikintu bakunda gukoresha ngo crise yuri tengo iyo ndi crise cyangwa itengu uba cyane ngo kwiyumvira yabanga nkanura bona ariko bamfashe ikinga nkaja kuyabara naje nka taxi vero cyangwa nkafata moto kunza ubwenge afite mbonye bigo babintware gose umengo nava ntangura kujya umuhari Imana afite Imana nayo batayishwanira ikora cya ivyikora bikora umugambi wayo tora gatari nkaririmba kari hafi cyangwa intagafise cya ndirimbo kenshi burimbo bwishi ndabukora muri okani nigeze muri okani none byo urashaka ko hari turimbo tuza muri umwanya none dufate gutira mu kiganiro himbaza bisoye kuri mu kiganiro himbaza naho nyine ushaka gukreya karirimbo kare n'iganiro himbaza umva iganiro himbaza kiba samedi imisi ya gatandatu kuva saa moya gushika saa mbiri hama kiba kiremeshwa na Wiberi Bizimana kandi kindi novuga ni kiba kuri Guitar TV shaka udufashe uduhe inyumi turemera karirimbo kiganiro himbaza basi tuzokwibukira ko basi wowe bishobora ubunyene yego gerageza basi turabe basi kwita 5 rambon nka 5 basigira gucyana kwereke rero twita gucya sawa ego from antkura ego from urashima shakara karimbo kamwe ngomba undirimbira kandi kavuga ati kanyibwe na Shemiza Music na David meze nka reggae okay voilà Yesu zina riryoshe ako nyine ukamfasha ukankubitiriza ubukoze bro kuko wese sindagusiga bro ndakuririmba no muziki gushika ya Yesu zina riryoshe mukozi mwiza yeni chubahiro emani we mana muri twe igankiza jambo rizima Yesu zina riryoshe mukozi mwiza yeni chubahiro emani we mana muri twe shimwa mukiza ijambo rizima Yesu zina riryoshe mukozi mwiza yeni chubahiro emani we mani muri twe zina mukiza zina riryoshe murabona yuko vraiment Jean Bosco ari muzima vraiment je mumpenyuze vraiment nababwiye mu kiganiro himbaza tubazanira abantu bazima gusa nubwo atabona ariko urabona yuko byukuri ariko impacta arahimbaza Imana biciye mu buzima bwiwe biciye mu ngabire Imana yamuhaye rero reka Eva Mix adushiremo kano karirimbo hama tuje tugaruka turi kumwe na Jean Bosco Bizimana mu kiganiro himbaza Yesu zina riryoshe mukiza
Yesu izina riryoshe. Yesu zina riryoshe mukiza mwiza nyeri cyubahiro mariwe mana muri twe shima mukiza jambo rizima Yesu Kaimbo nkaka zina ishaka mwize riryoshe mukiza mwiza nyeri cyubahiro mariwe mana muri twe shima mukiza jambo Jamutsi Yesu izina riryoshe. Yesu zina riryoshe mukiza mwiza nyeri cyubahiro mariwe mana muri twe shima mukiza jambo rizima Come on. Yesu izina riryoshe. Yesu zina riryoshe mukiza mwiza nyeri cyubahiro mariwe mana muri twe shima mukiza jambo Yesu izina riryoshe. Yesu izina riryoshe. mukiza mwiza nyeri cyubahiro mariwe mana muri twe shima mukiza jambo rizima Iyo namba y'umwami ndashima izina rye. Iyo namba y'umwami ndavuga ko ari mwiza. Iyo namba y'umwami ndavuga ko ari uwera. Iyo namba y'umwami ndashima izina rye. Iyo namba y'umwami ndavuga ibyiza akora. Iyo namba y'umwami ndavuga ko ari uwera. Amakunesha abanzi banjye. Amakunesha Yesu ni muzima. Hallelujah. Yaranesheje. Yesu ni muzima. Yesu ni muzima. Shima
dusabikewe Yesu ni muzima yaranejeje Yesu ni muzima Yesu ni mwabonye rero ko turagarutse mu kiganiro Himbaza nababwiye yuko turi kumwe na Jean Bosco Bizimana akaba atabona ariko kuri gitari no mu ntairero from ku gitari atera impact ku gitari ciwe ni impact mbega none uvuza gitari gusa oya simvuza gitari ndavuza n'ingoma ndavuza piano ndavuga n'ubutumwa ndasigura uvuga butumwa uravuza gitari uravuza ingoma utadata yego passport byose urabishobora byose byose none urashaka kuvuza ingoma ni gitari ameme tabisuka bikora byose ameme hapana zia za kizungu gitari oya okay twere kwasi ngine uvuza ingoma ngaho uvuze wavuze kuvuza ingoma vuza ingoma turabe gatowe basi okay Wow. Hallelujah. Uri muzima bro. Imbere ko turangizaga Jean Bosco hama tubandanye nganisho cy'Himbaza akarimbo kanyu. Hari akarimbo ka Fortanako. Kavuga gutya barimbanye na Sophie umugore wiwe sinzi kukabona intambuko okay wara ako urakabona shauka sinijuru bitarabaho we waruzi mwizina intambuko zanjura zizi uzihoza kwa maso mukiza ndakwiyeguriye mwami Yesu ngenzo kushaka tuwawe ndakwiyeguriye mwami Yesu ngenzo kushaka tuwawe sinijuru bitaraba we waruzi mwizina intambuko zanjura zizi uzihoza kwa maso wera mukiza ndakwiyeguriye mwami Yesu ngenzo kushaka duwawe ndakwiyeguriye mwami Yesu ngenzo kushaka nduwawe. Yes Jean Bosco Oui. Turagushimiye cyane mwene Himbaza nawe n'umwanya wanyu tubanye mutoyi vraiment wari kutubwira byinshi ukatudemonstrera byinshi cyane no kuri vraiment turagushimiye cyane namwe ndashimiye
HTV Yes. yashimiye na mwebwe Wilbert Yes. yashimiye n'abandi bagenzi banyu kuba mwanyumviriye Imana yabakoze ko nk'abandi hano yego turagushimiye cyane Jean Bosco namwe bandi baheza ya mwabonye yuko mugano Himbaza twari tufise umutumire mwiza cyane yitwa Jean Bosco Bizimana akaba atabona ariko mwabonye ko akora ibintu bidasanzwe rega no Himbaza ndabonye mugano kuradusiga reka badushema karimbo kamwe hama tuje turangiza iganja cyo Himbaza mubandanye muryoherwa mwarahezagiwe cyane